Kahadobar sinong maulungan haka arpotray kunopra arjar puay kalayo ban play ba ikisola street light bat kumjuru ya katenguhung kakor pensawai kabal aisong bahado meli chong kanartiang ubadeiru menteri bapay ya katnat kampan restore ke sorkar jela uba singaw balangdar ya kini kijirap la play ba hi do ba singaw balang haka jiron lang kinongkit kam sinong kasinong maulungan Uba es karmalki ubade urang ba dong ke blok 1 jong kasinong molongat uloong bakani kejinyo ya kini kisola lai ulong sisa kejimento ya kasinong kathau namar badon sibun ki jakadum haki poron mien Bade pada program ka bung ulong tasni ka debat ka jingno seliang chong ima sing halang yang ka sidong ka chongi ka latno seliang santli ki swasti line pat ya ka sistem pat ni ka program ka bengi la ulong tasni ka debat bat kementri pada ka jing ai som ha ka chongi ka sinong Apabila nang cepat penekam habis di sawah ila penekam di Kisong habis di swasti lagi ila warak kecing syai yaki lokal cikirku yaki nasional akilinti bahamdum mentang iyo kecing syai dan pak kecing nok sembiang kecing i nasional pual mesyang idon akak kalong pat kemudian mal ba ngihap yai dek kali dek kecika suipat di mata pat ni la su connect bet tanena po jangka office nasional ini ke angkis ni la kalong lagi sebarok Nakaliang jong ba singaw balangdar abakren uloong bakani kala benlong kum kasinong kejong uhi namar benadu snam arjar karwe kadar uladon ki jakap ki puta hapo kani kasinong badai lor kani kilakhen yu kum utra sinong kani kasinong ane kisong kum kisong dawai kani kasola do arjar karwe kadang dong di kasong jakap tasen papli kilakhen ya utra sinong kan tir bodi katahe kami don jaka don puta kan oro kasinong ane utra sinong kata aja baik dia langsung tu sudah membeli dah untuk soai. Dekini tu mga palong mendiru kini soal ini kantor itu kan. Tadi doa rakan kerana nak melepaskan ketan, nak tiap ini resepsi ni. Membeli kata don por soal dan lupa mengira ketan kebayang lagi.